Reka mbasuze nongere mbahe ikaze nshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari naho bitari kugenda neza ni ukwihangana. Turababwira iby'imbangukiragutabara yagaragaye iri gupakira sima, ndetse hakaba hamaze no kumenyekana aho ikorera. Minisante ikaba igira icyo ivuga kuri ibi ngibi, turabigarukaho ku buryo burambuye. Turababwira kandi ko urupfu rwa Raissa wo mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo rwashenguye kandi rubabaza abatari bakeya. Ngizi nkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa reka mbanze mfate akanya gato mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, ruba agaciro gakomeye cyane kuri twe. Imana iguhe umugisha, kandi nawe wakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, turagushimira cyane. Mwarakoze guhitamo Ibendera TV, ariko turanibutsa mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu kuyikora, kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutanga igitekerezo cyangwa gutera inkunga ibikorwa bya Ibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Hirya no hino bamwe mu baturage bavuga ko bababajwe no kubona rimwe na rimwe ababyeyi bageza igihe cyo kubyara bakabura imbangukiragutabara zibageza ku bigo nderabuzima no ku bitaro, mu gihe zimwe muri zo zikoreshwa nabi, aho bigeze n'aho zirirwa zipakirwamo sima. Ibi barabivuga nyuma y'uko ku munsi w'ejo ku mbuga nkoranyambaga hasakaye video y'imbangukiragutabara yo mu Rwanda ifite ibirango bya GR856E, ikaba yari irimo gupakirwamo sima. Ibintu byatumye abatari bake bacika ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga, ndetse abatari bakeya bakagaragara abigaya. Umwe utemeye ko amazina yatangazwa yavuze ko atari ubwa mbere abona izi modoka z'imbangukiragutabara zagenewe gutwara abarwayi zipakira imizigo itandukanye, agahamya ko izi modoka zahinduwe izo gupakira imizigo, dore ko ngo byabaye akamenyero. Aha uyu mutangabuhamya agira ati, nibyo koko si rimwe cyangwa kabiri mbona izi modoka zipakira imizigo ku muhanda, ntibabura no kubikora umurwayi akirimo. Ese abayobozi babo bashobora kuba babizi cyangwa ayo bakorera barayagabana? Yakomeje avuga ko uyu muco uri kuranga aba bashoferi batwara izi mbangukiragutabara atari wo, dore ko ngo byabateza akaga mu gihe umurwayi uri kujyanwa kwa muganga yabapfiraho barimo bapakira imizigo. Undi mutangabuhamya nawe avuga ko atiyumvisha uburyo leta irimo irahangana no kugabanya impfu z'abana n'ababyeyi bapfa babyara, mu gihe ahubwo icyifashishwa mu gukumira ibyo bibazo kirimo gukoreshwa indi mirimo yo gutwara imizigo. Agira ati, turabizi twese ko umubyeyi wavuye ku kigo nderabuzima atwawe mu mbangukiragutabara agiye kubyara aba ameze nabi. Kumuta cyangwa kumudindiza mu nzira upakira imizigo, baza kuguhaho ibihumbi 3 gusa, ushobora kwisanga abo bombi bapfuye, akaba ari byo bibaye intandaro yo guhura n'ibibazo bitandukanye bishobora no kuzana igifungo. Bagakwiye rero kubyirinda kuko ni umuco mubi udashimishije. Nyuma y'uko ibi bimenyekanye, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yagize icyo ibivugaho.
Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr Nsanzimana Sabin yatangaje ko hamenyekanye amakuru y'imbangukiragutabara yagaragaye mu mashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga iri gupakirwamo imifuka ya sima ndetse ko ababikoze bamaze guhanwa. Aya mashusho yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga mu ijoro ryakeye, aho benshi bibazaga ukuntu imodoka isanzwe yifashishwa mu gutwara abarwayi kwa muganga yaba iri gukoreshwa mu gutwara sima. Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr Nsanzimana Sabin yavuze ko aya makuru yamenyekanye ndetse ko n'ababikoze bamenyekanye. Dr Nsanzimana yagize ati aya makuru y'iyi ambilansi twayamenye kandi ababikoze bahanwe. Minisitiri w'Ubuzima yakomeje atanga umuburo ku batwara izi modoka zitwara abarwayi, avuga ko zidakwiye gukoreshwa ibindi bitari ibyo zagenewe. Agira ati kirazira gukoresha ingobyi y'abarwayi ibyo itagenewe. Turashimira abaturage babonye ikibi gikorwa bagatanga amakuru. Undi wese wabona ambilanse ikoreshwa nabi yahamagara 912. Kugeza muri aka kanya bimaze kumenyekana ko imbangukiragutabara yari iy'ibitaro bya Gakoma mu karere ka Gisagara, aho yifashishwaga ngo n'ikigo nderabuzima cya Save mu kugeza abarwayi muri ibi bitaro. Dr Uwamahoro Eveline uyobora ibitaro bya Gakoma yatangaje ko nubwo sima yapakirwaga muri imbangukiragutabara yari iyo gusana ikigega cyo muri iki kigo nderabuzima cya Save, ariko ko ngo ubuyobozi bw'ibi bitaro budashyigikiye byakozwe n'ubuyobozi bwa kiriya kigo nderabuzima. Yavuze ko hari ikigega cyo muri kiriya kigo nderabuzima, no kuvuga ikigo nderabuzima cya Save, cyangiritse ku buryo hariho impungenge ko ngo cyashoboraga gusenya ibindi bikorwa remezo byacyo, ngo ari nayo mpamvu hari hashatswe iriya sima ayo kugisana. Yagize ati yari yo gukoresha icyo kigega, ariko uko byaba bimeze kose icyo ari cyo cyose ntabwo cyemerewe kujya mu mbangukiragutabara keretse umurwayi. Uyu muyobozi w'ibitaro bya Gakoma yavuze ko abagize uruhare muri iki gikorwa barimo umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Save, umushoferi w'iriya mbangukiragutabara ndetse n'umuforomo umwe bahagaritswe by'agateganyo nk'uko biteganywa n'amategeko, kandi ko ngo bashobora no guhagarikwa burundu. Yagize ati kugeza uyu mwanya ari umukozi, ari umushoferi, ari umuyobozi w'ikigo nderabuzima, bose ntabwo bari mu kazi. Amakuru ahari kandi ni uko umubikira Nyiraminani Beransire uyobora iki kigo nderabuzima amaze gutabwa muri yombi. Abantu hirya no hino bakaba bagaragaye bagaya ndetse banenga bikomeye uyu muco mubi watangiye kugaragara mu Rwanda, dore ko ubundi ibi ntibyari bisanzwe bimenyerewe mu Rwanda, ahubwo byari bisanzwe bigaragara mu bindi bihugu binyuranye bitari u Rwanda. Ubanza rero n'ibitaraza umugani bizaza nk'uko Umunyarwanda yabivuze. Mu karere ka Nyanza ni mu ntara y'Amajyepfo naho haravugwa inkuru y'akababaro n'ishavu, aho umwana w'imyaka 6 amaze gupfa urupfu rubabaje kandi rwashenguye benshi. Mu murenge wa Muyira mu karere ka Nyanza, umwana w'imyaka 6 y'amavuko yishwe n'umuvu watewe n'imvura nyinshi yaguye ubwo yari yajyanye n'abandi bana kuvoma ikabasanga akwiriba. Uyu mwana w'imyaka 6 witwa Raisa bivugwa ko yari yakurikiye abandi bana bagenzi be ubwo bari bagiye kuvoma akwiriba, imvura ikaza kubasangayo.
Nyakwigendera yari umwana urerwa na nyirakuru aho atuye mu mudugudu wa Rwabihanga mu kagari ka Gati mu murenge wa Muyira mu karere ka Nyanza ni mu ntara y'Amajyepfo. Amakuru ava mu batuye muri aka gace avuga ko uyu mwana yabonye abandi bana bagiye kuvoma ku iriba akabakurikira, imvura igahita igwa ari nyinshi ikabasangayo. Uwo muvu w'amazi menshi ngo watewe n'iyi mvura yari nyinshi wasanze uyu mwana aho yarari, bagenzi be bagerageza kumukuramo ariko biranga, bahita bajya gusaba ubufasha abantu bakuru baje basanga nyakwigendera yamaze kwitaba Imana. Urupfu rw'uyu mwana rwanemejwe n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye, watangaje ko bahise batangira gukora iperereza nyuma y'urupfu rw'uyu mwana. SP Emmanuel Habiyaremye yihanganishije umuryango wa nyakwigendera, aboneraho gusaba ababyeyi kujya bakurikirana abana babo bakirinda ko bajya gukinira hanze mu bihe nk'ibi by'imvura kuko bishobora guteza ibyago nk'ibi byahitanye uyu mwana wari ukiri mutoya. Imana imuhe iruhuko ridashira. Tuganye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko kanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, hanyuma ubundi tukageza amakuru kuri bose mu byiciro byose. Niba ushaka gutera inkunga cyangwa gutanga igitekerezo ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira, akamenyetso ko guteranya 250 7917000822. Nimero yakira ubutumwa butandukanye, hanyuma ubundi byaba ngombwa tukakwihamagarira. Nitwa na Kreti Ntirushwa, hani ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane, mwirirweho muhaye kandi muronke, Imana ibarinde.